yaida baka gwandi na isan wai media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade eno wayi media yaida baka gwandi na isan wai media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade emusikulado nsaba okuba empola mbona bendu kubenda kwetuga Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Dino. Banange mwe bale ku nambala. Olumbe belwenda kuita. Alamina. Ngato mpulizako. Wewe nina isimu. Oza isimu? Mwana. Mwala weda kwenu. Hai wanonga mama. Hai enumba ya dada. Olundilile na kutelekeza ako numbe eno najeya aye nsasira. Kinda seta kwenu. Bale ku namba banange. Ndidi yakubona kuko. Olivu yatwaliye no mukairo ya kuyamba. Ya mugabi ole. Emotoka yanyo. Obera subira mutoka. Gali gabitanga okubulide okumotoka efanane. Ngayemera kuni wano. Abitanga mu bite yaja uwe. Gako kabiye. Obera kuloza kuti mutoka yani. Yatusubira ninze. Nakabande Ngatwidinga nekuletere kukawunga. Fone bya katonda. Ndo tabakali ko. Mwe bale mwairayo. We bale kuyana na mukaire. Ati muka ekate kugayana yeti. Wawa ya no mukaire. Nagayana yeti. Era yali musanufu. Zidi. Omukere yali musanufu. Yakati astambire mukazi mulungi mwikaikamu. Nzira kena muga. Era zachuka muwaye. Kana kwa mko tuka bulungi era yatuka bulungi yamala yairayo ere mu America ayire yasinzire yakulumiro ya kulowoza ko bwene era ndogoza yanko bati abantu bonti ati ndi bafanana ntimenze nzira isimu nakola ntya ya katonda alibonera ndibonera nga yazidi no wange okay na iwe wakali omusana wakali igulu kaunga katama kakutama ndika kutema yamona nga kazira kuivwa mutimva kunonya dodo ole yandagirako atema kata iwe otali kubona maso ona yaga isubi ya nila kyakukola nange zambere nkulumirwango mutimere nkanti stamiri wanga ali atya enga senembera tinungi asenambere nabalwire bangi nga bansumbuwa era dinga weno ine bizibu biri kusumbuwa bibyo tiki batyangu kujja ku kaye kujja yebizibu byaba ino nga ebyo bikali kola ki so nambenga nabalwire mwidwairo nga balwire bawo omukaire wange mulwire omukaire wange tawa ku kitanda ngakiri so bina ebyo bina bitusumbuwa wakola oti kaye wera bira kubaino ayo bika kana ko jona ka muntu wange ole ngotaka kubirowoza ko era naye yamboza ati abakwidada baba anti munatoma na bizibu bibaliku yakubuza atya
kumbuuzaako ati bakaali kwidda kweno nti bakaali kwidda lubaida kululu baida bakaali aye amaiso ganuma amaino galuma eningo donka letidi buli kirwere kyawera kwiwe wafuna kuidagala wagulako kuidagala nzira sente yazidi sente mami koli yakulekera kwa kasente ali mama tiyakulekera kwa kasente koli yandekera menga tidi wawo Stamili adigulanga makerenda buli nakuomira bumire tokowa makerenda buli mene emirira emira buli lunaku ngangamira so omukaire yakayali joguleyo kwa kawunga oguleyo ku n'omutyere oguleyo ku bidandali otaire ku Stamili sukali kyenerabire mami yankobye nkugulire n'akabambaye nkujye ndikuja kugula emayuga eiva njire mbere n'akatoka gano mayi naidukira nga tiguze eki ayi nja kuwa akasente akaiva Katonda yebale kubataawo banange kyokka mundandaibe so akawunga kakano lero nkuweterera kano kabwene dile makumya namba ndala dile kilo 20 oida kulya paka kuwulira bubi enda kulya kwenye habana ji tina buji lwaki mabuji Luja nsombo waino mbana akamuna koja kufuka olikuwa wa media ndi azidi olisigira bambi ndiwo mukaire Stamili tumatere kumere tumaze banga tuyamba omukyalo ono mwidde bya mutukako mukisala kya covid yali munumba munonga alambaira obwire omusaada Thiranson ida yamena oluji ya mugwako ya mutusako gwa buli samani era nga kyamubisa bubi omukyala ku myaka gye yali amaze ibanga kasooka omusaada waffe nga tabikolangako wabula omusaada yeida ya mugwako ya mukozesa era nga kino kyamubisa bubi no kuba yali afuuse nga mwana muto yamuyuza wansi yafuna wansi nena endera data ko kumuluma era Stamili twamutwala mu idwaliro yafuna idagala nga wansi atandise embera nga etandise okwononeka etandise okuvunda era nga tugire nga tumuyamba nga tufuna obuyambi eri banaife abatuyamba munsi naddala eda abazungu Stamili buti ali wano tujja nga tumuwa ku mmere tatudde twamukyaliraku era eri omukyala ayamba ku Stamili ono ali munsi ya America bambi bikisera mulowooza era nga yampaire emmere ena ati gitwaire Stamili emuyambeku Stamili abaana baafwa yasigaza muwala we emwala yena ine ebizibu bingi takayira waka amaana omwaka nga taidyeku wano so liso ifo tulinga abaana be tudana twamuchekinga twamuletera akamere mukairo oba wanko okwidda wano ndekere nani ezirako osobola kubanga ko yazidi yankowa be ngoma wanko wanganze ndekera kwidda no akayinja uluji be ezira akogera ngakugwaire n'olunaku olulala ezira abe kyauti bandogirira atulwacha yamba omukazi oyo oba ko ati muna ayambye omukazi oyo ng'ayambye ino abanzengo nzembo ati aliwo abatalinda kuyamba bukaire bayiba yatusina zemba mberekera nakanti so omukaire omutyere guguno gwira omutyere guguno kira 10 mulungi oli gubona bana Stamili ogubwene osobola n'obutalondamu Katonda bawo mukisa amina nange ngugire ko n'akasukali kakano mani ga mukaire bairene nikulira ndiyozira ko sukali baire njako na bwa majani gano ngama za sukali gama odentairega kagama andika bana kali ala kagama asukali wono kano kasuye esukali dakuno wako gwire ku sukali woyo
alhamdulillah bulala amina kulira ebidandali bino ebidandali bino bikira 5 ate buya mangu ni buno nguze buno obuto butaso butaso yanziza mwe buno butaso bana munkolere nachi kama 300 babuyire iwoziranko omula mutasima lwaki tasima ayenzi tasima okutola ko nti wefuna sente ngula bwamanda kasobola kuza mu nsiko kale webaza mami akuwulira obuyambi obwo akuwulira emmere ali kamera ali kubona omukyalo yeida kwana mukwano gwo mwebaze bale neyanziza mama katonda abawe omukisa katonda noyo tide nkuli oba nkulinzirawo nkulinafwa aye bana munambye mwebale no mwebalire irala akawungo nakalya oba kakusina akawungo nakalya oba kakusina ya ndikatoko nemere eliyo yazidiwe solokoti yazidi yena namba yampa kawunga ezira olundi nete kuchada akutambulira nze tujja chada ki omwoyo tigwayenda kuva buto toka dada walinga busibo mu bugalaawo ngoyenda birungi mbe mutiere gugono mutiere jagulyali ekyo musanga bali kujja kulyaki mulimu akawunga akasigaire mukenje okebale nyo kulya oba kufumbira kuivaki nkukobye dodo ono tobona ola andayire dodo yendi kulunga omuli omwerere ekyeera otaaga naiva wadaga engeri yentabona bankunuli omukazi andayire awo iva obuli yendi kulunga kale ana mwebale obuyambi kale butya yobulwero nakola otya munkoleire n'obuyambi bunene omuntu kyatakola obutamana tikikoleka mutiitizi osiima nsiima ino nze nsiimye ino kuva ku buliri nsiimi paka nabuti buli kunamba yosabira ku mami yali mami atufaako omuntu yataidi omuntu yave yatandika okuyamba era yakufaako era wobeere mami omutima gumulumirira abeere yakati yazidi sitamiri omugulizaako aye alina emmere tobonawo aba ku mami yakwenda osabira ku mami yali katonda abasabire tikikoleka mutiitizi n'owuwa alemererwa okikuwa kodi ngosobola kuba nabo bene yalemerwa kuwa kawunga were kiro ndala male yakuwa akuba ate yatusinie nife twamutuma tuse kabiri ana amulamu tasiima yenzenka siima mbenja gwira ku soda yentire ko naita soda nawira mbo kodi omunda mwakuluma kale muwala utayiranga kuwano ali uwe tayida ntomuuliza nko era temuwuliza akuwa ku buyambi ya ezira abantu bako wabazaire ababizibu balina bingi bona ezira bambi tumusabire wabanga yairagalaga iba yafuira iba yafanga yavwao abana be nabamukoba okuirawo buli mwana ayinda mamiwe ayi kubona nga tayira kisabuka embeere eri kumusumbukamu okutumusabire musabire nga ku mwana aterere afune ayida kutuuka kisaala ayira akuleetere awira omukaire asoboka nga yali tibitambula bulungi yena nga omwe gumuluma eza mwana atayinda mama we ayi embeere soboka nga tekolaki so musabirangako era sabirangako luliba olwo wamwezi nduka wano yaida nga akuleetereko kuyena akantu owulire oba ne mutabane we yaidala no ne amukazi we ati dada baida ne mukama we nga ati mukama yamukoba ati ntwala owavuira ne wazimbe enumba tugirongose aye bairanga tibairanga ile kye bakuleterako
Ekyo bakuleeterako majo okufuna dada mwajanga alonderere buli abantu boona bamala bagolola mutabane w'oyo mwene oyo Fatuma eyasookerako okuzaala. Kale golola ndi nkatambula nze nkobye nti olufu luno lujja kugwa n'amaadhi gale duzi gaagwa amangi lwe basaalanga mwebale kusaala twasaala wena wasaala nze kabiri nsobola okusaala ebyo weerabira ebigambo ebayogera mba okujja ku musaalo mba nenda kufuka ekyasoboka mebakulobero wuzu ebeere kwike kale era wena Katonda salayo agiikiriza akati muntu wange anti oba wakatyama ku musaalo nga bene bakuba tolifukako ate tutwala emiyandu kale tujja kuswika gano ndiya ziri osigira abakale kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Mami tweyanziza webali kuyamba Stamili webali kwefuriza mami tukusabira bina byogema ku biterere banange yebale zetidi nkuli nalagaga ale bana munambye era kukyalo bewunya tukuti abavuka bavwawa tebuzati bavawa yabe buzati tugambaganyeko n'abantu abo tebera ne bakubuza bingemako Katonda abawa omukisa banange Mungu abateewo amina kale nze tiddi nkulindi agabando ono tikalima tikasobola olewo omukoba akoba fya nti kati kwandala buli muntu alya bando ninabyo kale mami tweyanziza Katonda akwiriseewo enda ku byogama ku bya bigonde Katonda abitemu omukisa bigonde ofune ku sente mami tono yongera okutiyamba yebale banange ka sente kankolerako yakuwa tiyampa umutwale tano omwidanga olina olugambo tosirikira ku kintu ndi kukobera bani aise sinategera yakuwa mwawaja babiri awe ebintu byaimwe yakuwa iwe tewaliwo aise nabaleka mwegeya munga abakulu nzera kumbali nakanti tibijemu limba kale mwatera mwavuna matale kale fule katugolole mami Gotiye muli kujja